Minister Aber Lillian chwalo public notice makwaka ki gen matika teme yoni lo nge makwaka ki jomo matika kwalo dano legu chana ki bod dano bitu dano giromi yun chana kongimio terms mogo mier kilubi Aber Lillian uchwalo ngej bod dano we pay port ipero inuni Aber wani my attention has been drawn to different complaints of people being scammed using my names from various social media platforms. Ni ende ni ang ni dano kitika kwa logi kinye ki ita mi yang pamu yung social media platforms papat kuno kibualo dano ni giena ya Aber Lillian ci down when you channel. Aber my de kunwani I categorically state that my only social media accounts are Facebook, known as Lillian Aber, 14,000 followers, X formerly Twitter at Lillian Aber with 63,500 followers. So Aber which here wani en kamaling iwajani social media account ma NT tiario eken ma chiel ma kilwoni Facebook pare wang mi book to Facebook ma en beru gil ter chiel ma romal mal rom beru ter matena ma ario eken ken social media nyo namba chiel dano malubu en ti Aliba para ngwere chawani kidong makilwoni X mano chon kilwoni Twitter ma diod makilwoni Elon Musk my branding man me the word X so la nyingi no ni X kun X en wa user ando kilwoni Lillian Aber kun jomalo NT Alipier bichelu dek tonne wen ni kunoi mega yen wa ni official accounts mamira yin iti kilok ma aki kuna ye peki kama mkana kuna I heard the general public to report accounts that are soliciting money from them in return of being helped. So why ni dano mire kumberi chani gen mamira go team go try look enuni borlo lodge nyo en borlo liana be pi accounts mogo matika mietoni oro in kay tong chane mo borgi yaga gendong di konyi kuno gen pone te chal pa Aber Lillian kono ber ka wot sub county chalon lagoro chichok ni penira madong twal I groups mi bole chub ma ber ka minyo chene ma report ma en ke office pa be nyoro ni chichok mon marama Alipier beach ma no kon en ki office pa Aber Lillian through and gin ma woki ibole chup enoni so chal gi no nenu mon mi yela mada bawlo ke mawo yum twin ma diet so enjemene eno ngej ma mi ngi matika were inget minister Aber Lillian for matak